Ikapor ka labiang ini sedang no ya kejeng syakri jengi yublei ini kejan miat. Ngimla kelempat penpau kejeng sungu yublei. Ubelador kat lempat ni kum kabalang ngelemba kini ki tayau buat kebenai ke belit no. Wat hapedeng kini ka pandemik lini ka kelam COVID kat kendai. Ya ka bakalasar ya ka pertai situlup. Menrei ublei simla ino ingi kum ki banget ya ka bangiyo ya ka ban syakri ban pun krau ya ka kerteng gajung o langba ka online worship service ya ka ba ki param ki pih baro iyo ban pej lamba ki YouTube bat ki local channel ni priang subha ya pi ki param ki pih baro syakani kejing syakri lang jungi ublei hen ke janmiat kumjo ya gitu ki perlok iet ki jungi ki basu tenat ban pej ban sngap ya ki jing ruah yaro bat ban syashkor ya ka jing slok nak ketien ka jung ublei un kerku yangi bat ya fi ki perbik iet baro ki bodon halagi jong ki yang ki sem ki jong pi bat langba kani ka jing syakri ka jungi ublei kanong kajing kerku, bat kanong kajing mentoy, nak betajungi, kum ki kun, ki jong ublei. Kaktian ka jong ublei, ha kajing roi sam ki jong David, kabasis pak khat nyo. Ong toyaro yo utrai, pi ki jaj benri baro, toyaro pendan buram yo pi ki kenja benri baro. Nabaka bakrau kajing isnai jong u, syapang jongi. Bat ka jing sisa utrai kane junam toyaro ya utrai. Ini peteng ya ka jing syakri ka jing yublei. Dak bengirwai ka jing ruai nembar ka basau spa khat ar. Long kamon jongme atrai babaha hajing em jongi barok sirta halakas ngi topen bet mame mon bakhu jongme bangin yole long kamon jongme hajing jenjar kuslai bat jing tenjo barofar bat kemingi trai bayo ngi hab dumen siem jongme yangi pendap borok sau telit khat kajirwai ke basau spa khat ar. Long kamon chong mi atrai bapa hajing im chong gi baro shirta halakas widu ben bit mame mon baku chong mi bangin yole long kamon chong mi haki jing ai bur bangin chop hajing yale din jat chong mi ban bút cát bala ding na bakia trai ngik loi ban ba long kamon chong mi hajing jinjar kuslai baching ten ju baropar bat kem yangi trai bayongi du men sim chong
long kamon chong mi kat badang im ban shakriya mi met bad men sim ban long ki chong mi ngidak wa ya rab yang ngitrai bangin yai ne Tiswa bangin pendam hau blai hak jing duai. Ngan puli naga ketien ke bekut ke jong u. Ya ke bangila ban syam naga gospel ke jong Yohanes. Kalnong ke bashipo. Kat ke baningkong hadu ke bashipo. Bat kumju kat ke bakat wei. Ke bakat saw. Bat ke baarfunyo. Kiktian ke baongkum ni. Shisha ngong hapi ubom sot na kajingkang sa kajingker jong kilang brod. Nray udalik kiyo nuway pat uta ulong ubabuti bat unong tu. Nray uta ubopsot na kata kajingkang ulong unong ap jong kita kilang brod. Ya uni unong ap jingkang upli te kita kilang brod kisngap ya ketien jong u. Bat ikilang brod lagi jong hi ukhot daga kerteng bat uyalam sabar yaki. Bat haba ulap penmi no ya lagi jong. Uyat haswa jong ki. Te kita kilang brod kia buat ya u. Naba kisngau tu ya ketien jong u. Ya unong wei tikin om ya buat. Nrai kin ya pet yap no u. Naba kem ya snau tu ya ketien kinong wei. Ujisu ulakren hakan kaparsi haki. Nrai ki kem snau syapang ayu kita ki kilong ya kiba ulakren haki. Namar kata ujisu uloong pat haki. Sisa ngaong hapi. Bangang along ujingkang jong kilang brod. Barok kat kibalawan menswa jonga. Kilong kibabuti bat kinong tu. Henrai kita kilang brod kem syam lah kongo yaki. Ngangalong uta ujingkang. Lada uno-unoro un psot hapo danga. Un yo laj em. Bat un yo lej hapo. Un yo minok ro. Bat un syam ya kejaka pelang babha. Unong tu umwan henrai tang ba un yo tu. Bat un yo penyap. Bat ba un yo penjot de. Ngalawan bakin yo kajing em. Bakin yo kerhai ya karo. Ngalong unong ap lang brod babha. Uta unong ap lang brod babha. U ai tino ila kajing em. Na kamenta kilang brod. Ngalong uta unong ap lang brod ubabha. Tengah itu ila kijong. Bat la itu yang dala kijong. Kita kilang brod jonga kisngap ya ketien jonga. Mangate nga itu iki bat kia bot yang to bleun kerku ya kijing puli nang kan ketien ka bukut ka jongo. Tengnya pendam ha kijing tuai. Kokpa jengi ubaha beneng. Utrai jeng kimet bat kimen sim ki jongi. Utrai bat ukli jong kirim pi yang Kristan. Bat ukli jong kabalang. Iwan ya kaban aimu eme ki kenrat hena ke jamiat. Ya ka memeledon rengkat lembat ngi. Kum kabalang lembaki ni ki benai. Kita yau kisngi kebelino barok. Melari bat melas sumar. Ya lagi jong ki banget. Bat ki basyanya hame. Hapa deng kisngi ki bae. Bat ki jing tenjo ki ba medeng. Nyango ki kenrat. Ya ka jing don rekat ka jong me. Bat long jong ka balang lembah kilat. Jong ka jing pensngau ya ka kubur na ketien ka jong me lembah kanik online worship service.
ki barok ki long ki penyat ki bastat ki jong me hot kat kum kat jok jong ka jing nang jing start ya ka pen yo agi khon ben rio lengba kan ke online worship service kala long ka jing ker khu yagi khon jong ka balang yagi banget barok ki ba ya ka ban syakri me watla ngidon halagi jong gi ngi sem gi jongi hoi kan rap ye ngi wan khmat jong me hene kapor ya ka ban khot kerpat ya me ban wat ya ka jing rap ka jong me ubolong ublei bakrau bat ublei bodon barbaro ubolong unong yarap ubahajan nak ta ka jing em ka jongi kum ki khon ki jong me hoi ngi dei ban mat bat yat lengba ya ka jing ya ka bakani ka khlam kobet khat khandai ka bala safriang nakawai kari syakawai kari bat kelapur ru achuduk kani ka jela ka bait ka jongi ne mem semli ino engi kin kenrat melada melaker melasumar ya ka jing em ka jongi ya ka jing yat lenti jongi ka paman lakasngi bat bangila ban long kumne kum bangilong ban syakri bat ban kraw ya kerteng ka jong me kenrat niwan ban buti khmat jong me ya kari bat ikajat benriu hapneng ki jing ki bangi mat bat ngia kendo reng medan mame unong ap lang berat ubabha uban pten uban yalam uban sumar sukher ya lagi jong ki banget ki jong me kenrat bihe me yi nong song snong hakan ka jela hakari bat kiri hakaleng satlak jong le pthai ha don na pdeng jong ki kilir ban mat ba dia kendo yau ne khnyang jingpang ubala yo ban tre don bor hakit khatmet ki jong ki ndai lamba ki lat jong ki jing sumar ya ka pen yo lamba ki doktor ki nos ki dawai ki dashin ki lalong shisha ka jing rap bat ke jing kersan dak takamet ke jongki bakin yo pat ya ke jing pen khia na uneu khnyang jingpang kenrat ngai ngo kenrat nakamenta kinong sensyar haka jela bat hikiri hakar keleng satlak jona kapthai ki doktor bat kinos ki health worker kinong trai ki bah khmat du'e lama ki office sarkar ki department ki paper ki bala trai sitam miet bat labat sngi ban ai ka jingeda nakam ta ki nong song snong ban pelat na une uknyang jingpang kobet khat khandai ni ban khmat jong me kan kendan hana kapor ya ka ba me man long rangkat lembat ki doktor ki nos bat ya barok ki beran ka benta ka ba khmat du'e man ai ki ya ka jing kot ki jing khia man ai ki ya ke jing start bat ke jing sempang ba kumno kila ban ai ke jing eda ban ai ke jing sumar nakamenta ki bapang ki basitam bat ka kti ke jong me kan long haswa jongki bat ki ek ke borok ka bagi persangkum ki brio nganget kan long ke jing kerku bat kan long ke jing harap nakamenta kito ki bamat ke jing lamba ke jing pang ke jing sitam ra itu isnai ban kerku kin kenrat yala ka jong ka balang ka jong me badi ki balang barok ki badan hampok ka kari khasi ba e jongi ha ngim yo ya kalat ka ban syakri rengkat bala jong pait lang u jong me ha ka ying ka bakan tang ka jong me ban kongo ya ki jing pen bet jong ki bor sarkar ban yada na uni uknyang jing pang kobet kat kandai nrei yarap ingi bangila e ka ban syakri me lakalong ha ka nong ka por lakalong hanon ka benta Daka bangila ya kaban syakri me hakiying kistem ke jongi ya ka bamehi mekersan boringi ken kenrat hapdeng kijing baik kijing le kum ki breung ya kendo kenrat wada mino engi na ya kersan boringi ai bo muslim jong me unyai kersoy hakijing hakidonot badi ke muslim ke jongi ya ka banginang la ya kaban syania bat ban ai tilut tang hame ubolong unong ap lang berat ubabha ubab ten bat uban yalam
Ya kajing yat nanti pilgrim jengi kena keslakan daw. Try wat amino kan rat. Kersan boringi. Bagi bor jang ke jang baman. Ki bor jang ke jingdom. Ki bor jang kena ke pertai ki nomla dalile. Banyalam bakalano ya kajing gajongi. Dari ay ba umuslim jeme. Unyo jaka hapdeng kijing mot kijing berkat bat ki donot ki muslim gajongi. Naka bangila banyeng bansaki yeme. Hapdeng ke pertai ke bae. Ke pertai ke badap dang kijing seni bat kijing thalas sudah. Dari melong mame ublay. Uban kersan buat mudirap. Buat uban aibor ya kajing gajongi. Tau kerku kan rat ya lo kajong ka balang kajong me. Kerku ke balang borok hapok kan kersi jantia. Penslek kan rat ikino yalam balang. Da ka bor kajong pensemu jong me. Ya ka bangila. Ya ka ban syakri me. Da ka mensem pat ka donot. Ka basisya baro. Penyo ya ka mensem jong ka jingilong sipara. Pendok ya kijing sengau breu bat jing kuak boram breu kinam yo jaka kan rat. Ndai bu mensem jeme un yo jaka. Hap deng jong ikum kino yalam balang. Hanang kersan bor yaki kon jong ka balang yaki perbet di paro. Yaki beginang rehem kan rat yaki ban ban syakri me. Nang yaki ban pendan boram. Yaki kerteng ka ba ke jeme. Lamba ka jing ka ba man lakas ni. Try to kurku yaki ka por jong ka jing syakri. Nyai ti ban kisnya apa ke jilam. Bagi penyak jong muslim ujong me. Baka kubor ka bagin yo asyo lo bejarmet. Kan long ka jing kerku. Kan long ka jing mentoy enta jongi. Ki khun ki jong me. Bat ki por bangi pi paro. Ki ba pet. Bat ki ba ngap bat chaskor. Ya ka kubor. Lang ba kani ka online worship service. Ya ka bangi yo ban pet. Nama ki YouTube channel. Bat ki local channel. Tukur ku kan rat ini ke por paro. Sengau bat pediang jing dwai jongi. Tada maha bat klet iki pop ki bangi pesausi. Haka jing ke baman lakas ni. Nabai kini borok ngipan haka kerteng ke jong Jesus Christ. Bolong unong pen ba ije. Manta bat kata bom jukut ro. Amen. Ti hani ke por. Nga subhaban khot. Yai habana walang. Rengkat beri perlok jong i. Belum ki khun samla jong kabalang. Kin subhaban ai. Ya ke jing ruai ke bakerpang hapreng jong i. Hakani ke por. Nga iit yami na bajeng isnay bayay ne kisngi jong nga hakikti jong me baro na dujing mi jong kasmi habanda sab jong ka ongan yai rai ya ka jing ba utrai Shilantar milong bayay ne Shilantar miyay long u baba Dakamen sim jong nga baro ongan yay ruay yaga jing ba utray kasor jong mi hajing jong nga mi alam hamid badum melong hajan tam ya baro melong yang akum ukpa bat kum uparalo ongan yai wai ya ka jing ba utrai Shilantar milong bayay ne Shilantar miyay long u baba Dakamen sim jong nga ba
อยากจะจริงพาอุตราจริงพาจงมีการย้ายตัวกันนางย้ายตัวทางงานจริงพาจงมีการย้ายตัวกันนางย้ายตัวทางงานลาจริงเอ็มงาเล่นงาละอายตีเลิศงาอายตีเลิศบารอจริงพาจงมีการย้ายตัวกันนางย้ายตัวทางงานจริงพาจงมีการย้ายตัวกันนางย้ายตัวทางงานจริงพาจงมีการย้ายตัวกันนางย้ายตัวทางงานลาจริงเอ็มงาเล่นงาละอายตีเลิศงาอายตีเลิศบารอจริงพาจงมีการย้ายตัวกันนางย้ายตัวทางงาน Silantar melang bayay ne Silantar meyay long ubaba Daka mensim jong ngabarong Ungan nyay ruay Ya kajing ba utray Silantar melong bayay ne Silantar meyay long baba Daga mensim jong ngabaro Ungan yay wan Yaga jing ba utray Ungan yay wan Yaga jing ba utray Doble un kerku I habana walang bat iperlog jungi I bala ai ya kani ka special nambah pada jungi bat nganget baka kubor lemar kejing ruai kan long kejing kerku kan long kejing mentoy napta jungi kibas yosngo bat kibas ashkor ya ki kentian lamba kisur jing ruai kejung ki doble un kerku ya pi beliau nang kesan bor pi kum ki kon samla Apreng kisngi ki bae ne unyarap nang ai bor pi ya kebab hinang la ai keban yang skam pat ban shania tang u lamba kisni bat kipor jong kejing em jong pi Prabam ie ngapen pau keji sungu ya ublai ubadadon kat lembat nga usakri ubodit ujung u Uban yang hakan ika jaka ke bekentang. Ya kapan sam. Ya ka kubor. Na ka ketien. Ka bekut ke jong u. Ngapan pau ke sungu ya ka balang. Ya ka bala ibet ban penyang yang ubriu. Ubaduna ubriu ubam long Pan yang hapeng jong pi ki permibiet apo jong kapalang banya pusan bat ban shaskor ya ka kubor ka ba ublay udon ban kren hapeng jongi hakan ke janmiet ai ba ka kubor lamba jong ke slok hani kapor kan long ke jing kerku bat kan long ke jing mentoy nak peta jongi ki khun ki jong play ka kubor ya ka bangakwa banya puson lang pat pi hari ke janmiet kadai ya ka to ka bang pulih ka basdang ya ka bang pensyong nongrem naga gospel ke jong honest
kalong ka basipo. Bat kita kot ya ka bangi kwa. Banyak puson lang bat pi ki prabibiit an kapor. Kalong na kot ka basipo. Ka bakat wei. Ka bakat saw. Bat ka baar punyo. Bat ka pang. Bat ka pang pedeng. Jong ka ni ka kubor. Hapreng jingi kalong. Ujisu kum unong ap lang brot ubaba. Ujisu kum unong ap lang brot ubaba. Parabing biye habang ipet hang ni kat kabasifo ya ka mga puli mene. Kapakren sapang unong ap lang brot ubaba. Bat habang ipet, ikinong ap lang brot. Haka ktiin ublay. Kadon, lakajong kakubor. Kabudon kador. Haka. Kamtam hakamat ublay. Day na peneng kinong ap lang brot. Bau ublay ulasay. Ban penan kam. Yaki kum kisyakri kijong u. Kum u Jacob. U Moses, u David, bat u Amos. Bat haka testament ka patumpai, kino ap lang brot, jong ka Bethlehem. Prabibihet, haka ni kalenong, u try Jisu kren syafang yaladi, kum unong ap lang brot u babaha. Bat nakani kalenong, ngakwa banyak pet rengkat pat pi ki permi ki biit kat to kat ni teli ki benta ki ba utrai kum unong ap lang brot ubah ubale nakamta ki lang brot ki jong u bat hakane ka benta ngalapya hakilai teli ki nongrem ya ka bangiyo banyak puson nak kena keketian kajang ublay. Kabenta kabaningkong unong ap lang brot u ai tino yala kajing im. Unong ap lang brot u ai tino yala kajing im. Ya kabangila ban pet bat ban syam hakat kot kebakat way. Kum unong ap lang brot ubabha. Upet, ukmi, uri, usumar. Upsa, upja. Baud ule ya kata kababha. Nakapanta kilang brot ki jong u. Balang ipet syusyo. Hangini kipenta ki basyakmat. Ngi bakadon kajing efer hapadeng unong ap lang brot ubabha. Bat unong belah. Kumbang lang kadeo syakmat perbimbiit. Ba unong ap lang brot ubabha. Ubadon hau ya kajingkit kli. Ubadon hau ya kajing it. Bat ubadon hau ya kata kajing snow kit kya ya la kajing kilang brot. Ban pet, ban kmi, ban ri bat mat sumar. Ya lagi jong kelang brot ki jong u. Kadai kajing it, kajong unong ap long brot, kaba don, haka do not pada kemesim jong u. Banlong, unong ap long brot, ubabha, ubodon yakini kajing long. Tanray, habang ikran, syafang unong belah. Lesing isu tu unong belah. Unong belah. Habang ipet kena dekat. Ubom don kajing kit kli. Ubom don kajing it ialah kajing kilang brot. Bat kum unong belah. Ukmil inti. Banyo ya kabainong kajong u. Bat syusuk Laya tu
Syapang ki waipat kinong aplang brot. Ki bom don kejing ket kli. Bat kejing iet. Ya kilang brot. Ki jong yu. Bat habang ipet hadir kot leitho. Bahaba kinong shon ki wan. Ki pet yap no yalade. Ki pet yap no yalade. Nrai utrai jungi long kumta. Utrai bat unong ap lang berbabha. Long kumta. Udon hau ya kejingkit kli. Kumno ban yada yala kejong kilang berat kejong u. Nrai niu i kejingnya per. Syapang unong ap lang berat babha. Bat unong bela. Unong ap lang berat babha. Ukloi banyada. Bat ban yapro. Nakapata kilang berat. Ki belong. Kakenhon kejong u. Utrai jungi u Yesus Kristus. Prabibihit ulale kumtaro. Bansya ya kajing yap basyirkai. Jong kading pena. Kenang ban pen emingi kilang berat kejong u. Prabibihit haduk kat no. Kata kajing it. Bat kajing ket kli. Jong utrai Yesus. Nakapenta ban pelat yangi. Kajing keli, kabang akwa ban bu hangi kepor. Hato, lada utrai jungi, ulasya ban IT yaladi nakapta jungi, kam demo yangi. Ban yasya sitom lembadu. Hato lada utrai jungi, ulasya ban IT yaladi nakapta jungi, kam na demo yangi. Bani syak sitom lem batu. Bonsian perbiet nyiklet. Habang idon hapdeng kejing Bat kejing jenjar. Jong kejing em. Ba uta unong aplang berat ubabha jongi. Ula syak kambon syak. Mani yaka bangi syak. Kenang ban pen em yangi. Kabenta kabaar. Unong aplang berat. Utip. Badu itu ya kilang berat ki jong u. Ya ke pengilawan syam hakat kot kebakat sa. Prabibihit lesi omdan kano kapan kam pen kemen yangi. Bantep pat uta unong upload lang berat jengi. Utip badu itu ingi. Gom lagi jong. Bad ka gospel ke jong ulukas. Kalnang basipo, kat kabar po uang. Bawat ya kerteng jungi, latho habneng. Pramge habang ipet akat kot, kabalay, jangkan nagalandong. Kaong kumni, yau ni unong ap, jingkang, upli. Te kita kilang berat kisngap ikakitin jong u. Bat ikilang berat lagi jong hi ukot daka kerteng. Bat uyalam sabareki. Unong ap lang berat ubabha. Ubalong try ber unong penem jingi Yesus Kristus. Itu yang abad ya pi prabiet. Daka kerteng. Bat utip yangi iway pi iway. Daka kerteng. Lada utray utip. Bat itu yangi kumbangilong. Kala deiro yangi bantep bat ban itu yau kumba ulong. Kajing itu yau kamot setia tambang itip nakan ketin kajung belai ning yos nyo nakisyakri kajung mo. Handrai bantep bat itu yau hakajing em kajungi kapaman lakasni. Kastiu Paul segi Hebrew kalnong kapakat lai kadkat kapapra uang kumni. U Yesus Kristus ulong ujo menhen menta batski bom jukot. U Yesus Kristus ulong ujo menhen menta batski bom jukot. Kumno ngin itu yu Yesus hakini kisngi ke menta. Kani kalong kejengkeli
yang bat ingilang baro. Kumno ngin itu yau Yesus Kristus hakini kisni kiba menta. Prabiit ai bo ble unyarap bangila ban itu yau kumba ulong. Bat kumba ula itu yang iro. Ngin itu yau try ubulong nong up lang berbabha. Kumba ulong. Bat kumba ula itu yang bat ipiro. Kabenta kabalai. Unong up lang brot uyalam mingi. Unong up lang brot ubayalam yangi. Pat yakani ngilaban syam hakat kot kaba arput nyo. Hari Palestine kinong up lang brot kiju yalam yakakenhun lang brot jongki hakmat bat kilang brot kibot nadien yau. Ujisu kum unong up lang brot babha. Uyalam mingi haswa jong bat kajingelam jong kalak bandlong lembak kalenti kaba kaba kelan. Yedai ban kiu bat ban hiar yaki tiep yaki jur. Kalenti kiba kem kiba khoro kiba khoram haka jing ka jungi. Hanrai kaba kot jongka kalong bau try bat unong pen jungi Jesus Kristus ubolong unong up lang brot babha. Welam mingi sekipen taplang ki bajerngam bat harut ki ki bajajai. Prabibihet kumno ngibut yau Jesu kum unong amplang brot jungi hakini kisni. Ngin bot tangha kabasok ni hagijing ero. Ngin bot tangha basyam snobha ni hagijing snow siro. Ngin bot tangha bangimon ni hakaba umonro. Bat habangi pej nakani hagijing ruai sam kujung sim David. Ya kabau sim David ulah syak yalide hakajilam jung ublay ulamat sibun kijing kerku hakajing jung badu ai ya kajing plasya mensiam hakane kajing ruai sam kabas arfulai ya kaba usim David ulong utrai ulong unong up lang brot jonga ngan kerdo namar kata uong wat lakade banyat lengba hakatem kaserngiu jong kajingyap ngan septieng ya kapasniu namar usnuto mau try udon rengkat lembatu prabibihet ublay unyarap yangi bangila banlong kinong buat kibasisha kum kilang brot jong utray jungi Yesus Kristus prabibihet ni hapdeng kisngi kibae ka pandemik lani ka klam COVID khat khandai ya ka balap sari ka perthai barok away nado kibadok kibaruspa nado kinong sensar barado kisiem kipatsha kani kajingpang kalasa priang nakaway kajaka sakaway pat kum kinong sangsunong kum kari bat kajat penriu kum kibanget bat kibomget ngimat bat nge kendo ya kani kajing kabaran hakmat jongi prabibihet arfu nyutli kisni utrai ngem sem layo ya kabani syakri lang lengkat bujung pai lang jongu hakaye ka bakantang ka jongu ban kongo ya kijing tha jong ki bor sarkar panyada nauni uknyang jingpang COVID khat khandai nrengi aingo yo blai ya ka bo blai sem le ino
Uladon rengkat lemat ngi. Kum ki balang barok hapok kani ka rikasi beet jongi. Ban pen bena. Yaka kubor. Naka ketin ke jong play. Lengba ka online worship service. Yaka bang yoi. Man lakas ni utray. Lemba ka YouTube. Bat ki local channel. Kani kajing pang. Kobet kat kendai. Kapal pensuk kriat iki babon. Hakinong sang senong. Hakane kejela pada kiri hak pertai satlak. Hapeng kijing kijing khuslai. Kijing septieng. Kijing arta tien. Kijing nok mensim. Kabangi mahat bat ngia kendo. Ka eryong kabawan ban be kertep hakajing kajungi kumki khun ki jong blai kadon kawai kajing tho ya kabala sot kabala sot akaktien pareng kabaong kumni no storm lasts forever, the sunshine always return. Probably ka eryong kabawan ban be kertep ya kajing kajungi kalet bat gajano kalet bat gajano tanrai ki gjatsni ki tingsan barabor bat ki wan pai sa kajing kajungi kum ki khon ki jong blai. Wat la dengini banyat lengba. Ya kena kejing ha kejing kajungi. Nrai tongi ken mau prabu iet. Mangi don. Utrai. Ubulong unong ap lang berat wabaha. Kum mengalakkan sakmat ngimyo. Ya keban syakri. Rengkat balau ujung pailang haka yang kepekentang kajong u. Nrai ngilak man syakri u. Halaki jong king kesem. Bat haka nongkono kepor. Hakano kebenta, ya kaba ingin syakri yo. Andai kene kajing pang kelam kobet kat kendai, kanam longpat kajing kanglat, nangkap ta jonga bat jongi ki bangit, ban syakri yo. Hapreng kajing ki bangi mat pengi kendo, ki bor jong soitan, ki bor jong beman ki wan ni keban tur persya. Wan ya keban kiu nak jingker ban rong no lane ban yalam bakano yalam baklano yalagi jong ki banget ki jong u nrai tongi ken mau ya kene prabu biye wat laki bor jong ka jingdom ki persang ban pentlot ban pen im swai ya ka jing ka jingi kum ki banget nrai ngit ken mau bangi don unong ap lang brot. Uban peten. Uban sumaringi. Utrai jungi Yesus Kristus. Ubodon hau ya kajingkit kli. Ubodon hau ya kajing it. Ya lagi jong kilang brot. Bat ya lagi jong kekenhun ke jong u. Bat unom sya dalilay. Bagi bor ke jong ubaman. Kinam yo. Bandrong no. Lane ban yalam makla no. Ya kajinget kajongi. Kadon kawi kakot prabnget biet ya kabalatip kumka know your God. Kabal ai kerteng know your God. Ya kabalatho ya kene kakot. Dau Leonard J. Roberts. Bat kikentian hani kakot hakane ka introduction ya kabola tho ka ongkum ni. We need to know God in order to stand firm in time of trouble. You don't come ban tep yo ublay. But mengidei banlong kipas kem. Hapreng kipor jang kajing kabangia kendo. But hakapenta
Kapasyaden jon dikakot, une unong tho wong, the only way to know God is through Jesus Christ. The only way to know God is through Jesus Christ. Tang kawai kalenti, ban tip ublay, kalong, langba utray, bat unong penem jengi Jesus Christ, ubolong, unong ap lang brot, jonga bat jongpi. Prababiit, to ay baka nakakubor, jong ka jenis lok, hapling jengi hana ka janmiet. Kanyarap, bat kan ay boringi, bangila, pansyanya, ha unong ap lang brot, uba ay tino, yala ka jong im, nakam ta ka jongi, kung kibangit paro. Bat uba tip, bat itu, yala ka jongi lang brot, daka kerteng. Bat ubolong ro, unong ap lang brot, ubayala mengi, saki jaka plang, kibajar ngam, bat skirut kibajay-jay. Ay baka ni kakubor, kanyarap ingi, bat kakan kansarbor ingi, hapdeng kejing kabangimat bat ngi kendo. Nray, ngin kenmau, ya kani. Bangin tep, mangidon hangi ublay, uba bat ublay uba sisa. Bat lengba, utray, bat unong penem jengi Jesus Christ. Ubolong unong ap lang berat babaha. Uban peten, uban yalam. Bat umat Kristian bore kejing kajengi, ha kejing lenti pilgrim jengi hene keslakan daw. Bat bangila, ban job, ya kejing ha kejing kapaman lakasni. Bat ngidon kejing kermen, bat ngiap kemi kermen. Ha utray, bulong no penem jengi. Ba uni uknyang, jingpang kubit kat kendai. Unduk jaj no, bat bakum ki bangit, bat kum kari, bat ke jaj penriu. Ngiyo, ya kapan syakri, laj luot, ya ka kerteng ka jung u. Tau belai un kerku, ubelai un yarap. Lembang ni ka khubor jung ka jislok. Kabalingkot hapdeng jungi. Ay ba, kana yo jaka. Hagi donot, hagi mensiam. Bat hagi jingmot, kijing perkat, ijongi. Tau belai un kerku, nakam tak buram, kejong u. Amen. Ini pendam hagi jing tuai. Ko kupa jengi baha beneng. Iwan ni kapan aingu ime kin kenrat hane kejanmiet. Ya kapame melapan singau. Ya kan ka kubol lembau syakri borit e jong me. Kapapan kenmau yangi kum ki bangit. Mangidon hangi ya unong ap lang berat babaha. Ubapten bayalam ya kejing em kajungi. Ubal ai tino ya ledi nang ta kejing em kajungi ki bangit paro. Baru bolong mau unong sumbar, unong sukher, hakajing kabaman lakasni. Bat bangin long kinong buot, kijong hakanin kapertai, kabangin iya, lengba. Yarap kan kenal pengen kubor, kanda yo jeka peneng jongi. Ba mensim jong unya kersan bor kajing kajungi. Bangila ban job ikajing Baik kejing ele, bagi tenjuk kiba medeng. Kiba ngimat pengi kendo agi ni kesni bat kipor kiba mentah. Singa bat pedang pa kejing dwai kejungi. Terma bat klet ikejing pamhak kiba mersem kejing Na baik ini perang ipan haka kerteng kejung Yesus Kristus. Bolong nang pen mentah bat kata pam jukot. Amen. Tinggal lapoi sekapan penwai no kejing syakri kejing yublei kan kejan miet. Tingimla kana penpau ke sungu ikine isim baro ngado inong tem inoilam jingruai bat kumju ya kiba ai kana ka special number bat ngapen pau ke sungu ikikon samla jong kapalang kibala tresitom pan penbet penbiang ya kapan penbiang ya kenika jing syakri lembaga kenika online worship service to blend kerku yapi unang aibore fi bapinang la pan ai jing syakri ublay kat kum kasap pat katalan ya kaba ublay open yo
nak beta jong pi. Tingin ni penwai, ya kejing syakri kejing iu blai. Akan kejan met, dah punya soalang kejing ruai nambar. Kaba lais pa ndrepulai. Lais pa ndrepulai. Utrai nong ap lang brot jonga, ai ngan om kurdu, hajaka plang pentia enga, ulam ngaro. Kami badap jonga mesyang, hakmat nong syon jonga, kakli me pensle dom penyang, kaslei kuri jonga. Borok santelit kot, kajing ruai, kabalais pa nrepulai. Utrai nong ap lang brot jonga, ei ngan om kerdu, haja kaplang pentia yanga rut ulam ngaru mensim jonga upen paipat yanga uptin ulam hakilenti kahok banyai na bendala kanam batla ngayai hatem jing yap ngam ting yaka basmiu ding du bachan du mikiram ei ngam don chingmiu kamit badam jonga misyam hakmat nong shun jonga kakli mipen sleda umpnyang kashlei kuri jonga she lenter jing pajing isnei kin but kinda yanga ngan chong duha ying chong uplay barokisi kirta. Hakabawai no, kajing syakri, pat kajing penan boram jungi ya umblai. To ai ba kajing ai keberap biang, keberap kerhai kajing trai, bolong nang penembi ya jungi Yesus Kristus. Kajing id ba kabapula, kabam jukla, kajing blai kupa, kabana bam jukut. Kajing dia selok kabatiang, kabapensat bor, kaba jing hon kajing mensim bakoi. Kini kajing kerku, kini siang sak rengkat lambat ngi kum kabalang. Rengkat bat kiper biej barok, kiba syakri kiba irok bat kiba pendam buram kerteng kejang meh. Kiba hang ne bat hakaleng satlak jang nak bertai. Nadok mentah bat sudiki atabam jukut ro. Amen.